Kokborok ni historical books norok busuk porikha. Government busuk book publish khlai and busuk khlai ja yabon norok shawi deman. Chinti prasa rok bo haike Kokborok no singene prefer khlai shawi deman. Tabuk sana thangka 2025 bo book fair rung puruno chung. Jen jis hunimno haike ba tabuk ni je young rock je young writers chin Kokborok kok no roman script by sinai rok yagulo khanang jaka actually bini sumung everything nang thik nang jaka thik nang jo bagino boni mangpli anoro hoka whatsapp ang mankha bini mangpli no ang lukunim sung botam kok khasar khasan lukrok no omche sikang je Tanushree Tirpura je kok samani amoni kok no bobo sajakle te kwbang kok no tiprajak buri rok khanang je kok saka Tanushree Tirpura ni bini a kok samani jaglo haibon bo saw ang ba kubi si kok si sable ni actually bo kubi je saitong saitang adino bo kok no sawi rikha je bini kok bai sing Tirpura rok plus point nya advantage manya kubini kok serok se advantage mano because omo burning issue Tirpura has to burning issue ang asa sini jorani skangno burning issue amo 1967 ni simi tapso jora sengklaiman lia amonoi durbagyo Tirpura sarok phiaba Tanushree Tirpura bo kaham khlai nijini mani Kokborok bai sayakarei a Kokborok no bo hindi bai sanani jengkha ga hindi bai sagangke to jotono bujio ang man komo hindi bai sanani bo jaga hindi bai sa je kok nang Tirpura ni problems no ang lukrok no khnara no sunga a jora wang hindi english bayang sagangke musang hone ang mo saya phiaba je jaga o domestic chini mani Kokborok no se chung sanani nakugo a jaga Kokborok bai sao phiaba a jaga ka Tanushree Tirpura chung roman script nango nei bo hindi bai kok samani hingkangke amo belakeno kaham yaklo mia koktuma kasam amo 2024 ni jehetu kebo simon leya haikang datina update ri khomo je 2024 obo se omon je tabu tomoni hai burning issue 2024 iko 2026 2025 2024 mane bisingni sikang ajorao je CBSE ni chairman apro samani tongo je kaisa program o thangita bapro samani tong Kokborok roman script by sikang gangke affair se khlai nangnai haikeba exam hall kwbang kuno police rna nangnai ajora no nubuno khana tai TSF ni fasing thibo ajora o thangai TSF bodolo bo thangai malai kha deputation ka jodi am hainang to khangke legal action na hanai CBSE chairman ni thaniwo nei ga a kok no bo saka boni samni rekhapo hai rekhapo nukha nei Tanushree Tirpura sapaika heba a kok ya kwbang kuno khanang jago Tirpura sarok ni kepal hamiani kok no to sanani kok Tirpura hasteo ajorao ang Tanushree Tirpura no ba hamiani mane ani kuno ma intention krei ang kok sermase because ang Tirpura sa angai jing nang YouTube sika ngke bo nang Facebook sika bo Insta sika ko joto no roman script bai mang sile bufule Devanagari Bengali script sibe nang sidi Devanagari bo tai ko bo sidi no issue phiaba je jaga Kokborok bai roman bai siyo ka jaga seimano ga a jaga ol nang agini ras poribar bangla bhasha use khayo hai ungo ira sirai ungo hunai sama bai amo buisi hanai chini abini mangpili no Tirpura ni bare ni borok mu khata UP MP haike all over India ni borok mu khata khata mai o ko kubino tabuk se aguli birkum kholani ongkor phaigangke bubagra birbikrom ni mangthonu gumano amoni se sekang ngego chung yang kona thangnai di jotono Rabindranath Tagore ni ngobus gang samni mangthong basajak nok ngechini je history tongmani laibuma bui phatarni je phai tourist rok phaine rok tam nok phai sin borok skrei chini je rai kasak rai kosom hindi chini je sengkrak tongo amo hairok ni keseng sawi masmanya abgino je young writers chini khokjak bok saka takle boy mela thangka o boy mela o khorok busuk Tirpura sarok phai boy mela o boy phai porikha 99% roman script boy katalang khojak nang kai busuk Tirpura sani Kokborok boy no porikha ni boni sumung tisaka anga kolok sana thangya o bukhuni kok no khnai di yagulo o affair ni kok no Tanushree Tirpura tamni saka khnai di bo wa saimano bo je singya diba
अपने आप काबिल बनो, शिक्षित बनो नहीं हिंता बो इंग्लिश भाई सका सेल्फ एडुकेट नहीं के अपने आप काबिल बनो, शिक्षित बनो मनी जागा आ जवाब नो बुखुक जक रमानी क्लाइ खाहि मातों जाका ताम सका खाइ Hingga ang kebangma social media or newspaper ni bisinti ko kenamani nugui tini ang oro sarani bagi ma faika hingga political agenda rok abo ani musa samungo juga ang da Kokborok speaker Kokborok no porinai sanai engui ang Kokborok ni simisi tini sana payo hingga je borok Kokborok nanti kebangma statement du okay misrepresent khlayo ang borong sangam jungo rok le Kokborok ni books busuk stock khlai porikha ba Kokborok ni historical books no rok busuk porikha government busuk book publish khlai and busuk khlai ja yabon rok sawi deman chiniti prasa rok bo haike Kokborok no singeni prefer khlai sawi deman tabuk sana thangka 2025 bo book fair rung puruno jungo jago more than 100 book publishing jago okay afruwa chini state government ni publication to retong busuk tong 2% ne kare tangai hingga kai bangla script base ne 2% no kare but borok hingga government programs mana bagi sio aw haike no this year bo 2026 bo without any help of state government chini ti prasaro kubangma book baksa self publication baksa TTADC by publish khlai jago pia aro chini government help tangai khlaya because among borong ni haingya borok chini language no Kokborok Tripurani second language ni je declaration jeng chalbrum bi tongo abuno kubi khlai toka but Kokborok is never been a second language of Tripura okay jeng tangre saksak ni culture no saksak ni language no misrepresent khlai state language kani tongo hunga ka bong ni tong mahai chini bo equal right tongo okay singge jeng tangre kebangma judgment bo only Bengali books pori lai Kokborok bo pori di sana thangka borok rong no go tongnada nang khang kya kai ko norok busuk nang book stall agar talawo tabu kebangma tongo government niya chini ti prasaro science sing kha tongoi khulok layo science sing kha tongya koni saksak ni gari busa busa mang no blessing to kamio tongnai mang kebang haibono chini language ham to ni khlai layo abono kha chengnaya chengtamo cheng sak ni benefit ni bagisi je state government no chini national party rok fana dongke chung borong ni side to na bagi borong ni kok khana bai tabu government chaka Bengali script sidi abo singai Bengali be kok sadi totally wan jing thangnai chung chini sak ni kok sa sayang thangnai tabu chaka government Bengali ni silai debnangari sidi nang award simani thangmai hinga ka chini language ki thangjak nai ni ba hingga kai social media koto ko fayo national government ni bangla wanjui ni development ni bong ni kaham ni ko sapayo nengle arawa angni ni intention kaham kai saima nang to politician nang bagi ni sapayo nang politician nang khanga ke nang ni niti prasarong chuba nai de nang ni niti prasarong chuba nai de candidate to nang ST candidate nang chuba nai de chini Kokborok ko tabusu jorati khoroksa no PhD khlai jak to bini PhD man puru beba borok hohom do dongkhe abo no tong thok laika fia ba afuru chini CM ni facility kaisa initiative nu khade state government ni facility kaisa initiative nu khada ihi kaisa history create khaijak ma si mungsapa no saya afuru je bangla script support khlai tongne ro or bangla language no support khlai to chini tiprasone mungoi borok ta mukhlai ka ba borok afuru mungsa saya fia ba borok je furu kaisa buko akuni roko borok nai to guina kani man paikha buri history no shimi cheri sakni history no ke cheya te saro thangsuka hingke nangta mu khai self benefit no ble sajakhe angbat chawni tong kaham tong rang tong ang tamung ba fia ba nai di bebak self benefit ni baga borok khlai tongo te bebak omo hai nang nungge Kokborok thaisa thaini saka hanga state government ba abuno no highlight khaine even newspaper roko newspaper rok ba abuno highlight khayo tangi newspaper ni news channel ni national TV ni newspaper tabu ari no kono tong ble newspaper okay Times of Tripura na nyo rok organic songbat ta nai nai beba go wanjoi rok ni khamsimi sijang manai
Arani kaisa corner ro hingya agakai waisa waisuni niti prasaroni tamu problem mangkha arbo ti prasarok tamu hamya khlaika ores tangi bahike jeng numan script sani akoni problem create khlai omhai section si mano fia ba 10 ni hingke bebak se kaham sisa amono ka jeng tangi naimia amono ka jeng tangi maimia chini borok khoroksa first time history create khaika Kokborok PG bai abu newspaper busurate highlighting langkha busurate koita coverage khaiga koita national TV coverage khaiga chini taroni o je tainane kubini lama o himani o Kokborok biango thangbai ari Kokborok se sanani dongbai liya borok se aro kobang kotor kok sawi centangi bongni khnai tongnai tangi khnanai tabu Banglani mangsi newspaper Banglani mangsi national TV ge jeng bongni kok khnan nangnai ge jengchi ni kaisa tabu so newspaper jeng sinamai maya de nangu ge cherai rok bo omo haikena aware na nangu social media waje sapa no khangge ka kaham na kana rok salai di ke bo article ro kaham se ka ge ka amno no rok naidi pori di sidi tangi na rok always memes ro go tong na ba memes siming da no important nangmani jaga wo time waste khaidi te omo hai boro rong totally no ignore khaidi। नमस्कार दोस्तों, अभी मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने पेपर कट भेजा है। मैंने पूरा तो नहीं पढ़ पाई, पर यही कि अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो आपकी एफआईआर कॉपी मतलब आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा। ये मध्य शिक्षा परिषद की तरफ से ये बयान कुछ आया है। मैंने डिटेल्स में पढ़ूंगी, कल डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी। अभी तक मुझे जितना समझ में आया बस मैं यही कह सकती हूँ कि ये गलत है। अभी एग्जाम टाइम पे सामने एग्जाम है, बच्चों की माइंड पे प्रेशर नहीं डालनी चाहिए ना। बंगाली एंड इंग्लिश बोथ का ऑप्शन होना चाहिए जब तक कि ये मैटर सॉल्व ना हो, है ना। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो बंगाली यूं ही बहुत कम आता है उनको। जैसे कि मेरा बच्चा भी है ना, उसको भी बंगाली बोलना बहुत कम आता है, फिर भी मैं सिखा रही हूँ एंड कम आता है। पर तो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आप बोलोगे कि बंगाली में लिखने के लिए, फेल हो जाएंगे बच्चे। तो किसी की फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली देश की भविष्य ये बच्चे हैं, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं। और उनकी माइंड पे कोई भी प्रेशर हो, मैं नहीं चाहती एग्जाम की टाइम पे ऐसा कुछ भी प्रेशर क्रिएट हो। और कोई भी अभिभावक जो अभी जो मध्य शिक्षा परिषद में है वो भी इन स्टूडेंट्स के अभिभावक है, तो वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों की पढ़ाई पे हैम्पर हो या फिर उनके बच्चों की दिमाग में कोई भी असर हो, है ना। वो डरे से रहेंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्या आप चाहते हो उनकी रिजल्ट खराब हो? नहीं चाहते ना। तो ये नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। कल मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी, डिटेल्स पढ़ के, क्योंकि अभी तो मैं भी जर्नी में हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में, कल की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।